Candidate 26 tariki mirongo iri na ithathatũ mweri wa Februari mwaka wa 2024 gakihoka ati thiku yaku no irage gutwarithia oro wega mutheri kiambiriria kia wiki ino njeru ya mweri uyu wa Februari ni ndokaga ngumenyithia referee wa gitindo Kigali ura riboti kuma county tiganite guku bũrũri-inĩ wa Kenya nginyagia riboti kuma nja matemo ma mohoro mwe maria tukuhaririirie mũndũrũme ũmwe gũikio ngono thutha wa kũraga famĩlĩ yake arĩ hamwe na mũtumia na kamwana gake. Nĩ kandarathi ya Kisii gũcukĩra gavana Simba Arati na gũcerithĩria kĩgĩna gĩa kaunti ĩno kĩa ũthii wa na mbere. Nao atongoria a Bungoma na Trans Nzoia kũrĩa thirikari nene kũingĩrĩra harĩ gũtwarithia na mbere ũthii wa na mbere mĩena ĩno. Na tugagikena ni we gwitikira guka twaranirie ririkana turamemerekia imwe kwa imwe nenda-inĩ citũ ciothe cia gukorwo makinyitanĩra na thirikari nĩguo ĩkĩhote kũhingia marĩa yeranĩire harĩ kambĩini cia gwetha gĩturwa gĩa gũtongoria thirikari hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa mwandĩki ndundu-inĩ ya minista Mercy Wanjaũ makiuga kũrĩ na tabarĩra nyingĩ thirikari ĩthundũrĩtie iria igũkorwo igĩteithĩrĩria a Kenya. Derek Gathombe niwe ũharĩirie riboti ĩno. Kanitha-inĩ wa ACK St Thomas Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo atongoria a ngathĩ itiganĩte thirikari-inĩ mekinyĩtie igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho rĩa mwandĩki ndundu ya minista Mercy Wanjaũ kũrĩa maikĩtie rĩtana kũrĩ a Kenya kũnyitĩrĩra thirikari. Wanjaũ augĩte kũrĩ na tabarĩra nyingĩ iria ithundũrĩtwo nĩ thirikari muoroto arĩ kũguna mũingĩ. Kuna mambo mengi, mipangilio mingi nanja wa bũrũri makarute mawĩra. Tuko kwa ile program ya labor migration ambapo tunatafuta kazi kwa vijana ambao wanaenda ng'ambo. I can give you the link that you can be able to access jobs internationally. You go to www.neaims.go.ke. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ augĩte no hĩndĩ bũrũri ũrekũra kuma irima rĩa mathirĩ kwambatĩria gĩkĩro kĩa wonjoria bũrũri-inĩ. Ndũmĩrĩri yake ĩkinyitwo mbaru nĩ gavana wa kaunti ya Nyĩrĩ ũrĩa ugĩte gĩcigo gĩa gatagatĩ nĩ kĩroretwo wega nĩ thirikari kumana na iturwa iria ithukĩirwo. The president and the deputy president and the cabinet has a plan for this country. Mena plan ya bũrũri ũyũ. Wa kwaria kanitha-inĩ thĩinĩ gavana wa Nyĩrĩ orota kanitha akienda ũtĩage atongoria. Tutikiheagwo gĩtĩo na ithuĩ tukarĩria mathabahu-inĩ kana ũrona atĩa kana gũtiagĩrĩire tutige kwendwo o rĩrĩa tũrerwo tũgũrenga akorwo nĩ tũrendwo tũkĩgũra ngari ona rĩrĩa tuoka harĩa tũkaheo ona no ko microphone ĩyo nĩ ithuĩ twagũrire alafu tũgoka harĩa askofu akauga no guo nĩ tũrathiĩ ikenero no ũmenye ikenero tũtigakorwo na maũndũ maya ũreke marĩa tũreka gũkũ twĩ handũ-inĩ ha Mũthingi TV titagwo Derek Gathombe. Thengio mũno Derek Gathombe nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũra rĩa Nyangoma wa Ngunga gũkũ nĩ kaunti
mutumia wake kamwana gake mama we wa miaka 78 na tata wa miaka 58 na thutha ucio gukorwo agithara nginya mugunda-ini wa igwa. Kuringana na riboti iria ikoretwo ikirerekererio ni ati mundurume uyu ni arikitio guikio ngono na gukinyio ceceni-ini ya borithi ya Chemelil kuria egukorwo akihingũrirwo thitango cia njuragano thutha wake gukorwo akiorotereria kana kugeria kwiruta muoyo. Nilikuwa kwa jikoni na nilisikia tu mayowe ya mtoto. Sasa mtoto alikuwa analia. Sasa nikamwambia huyo bro, na unapiga mtoto kwa nini? Hajaniongelesha, akakuja na mbio. Nikakimbia niende niangalie mtoto, ile mtoto anaendelea. Kumbe alimua. Sasa sikujua ati bibi yake alikuwa hapo ndani. Sasa nimejaribu sijua ati anaweza ua mtu. Walikuwa tu sawa, tangu asubuhi alikuwa tu sawa. Pigana tanga awe huyo bibi hajawahi kutwanga kabisa. Kitu alitendeka nikasendwa, sijui nitafanya nini, nitasema nini. Nilikuwa nje nikapata tu simu kitu kama 1:30. Kama napigwa simu kula Kirecha. Kama kuna matatizo alitendeka kwa boma. Dadi aliua mtoto, aliua bibi, aliua mke mwesangu mwingine anaitwa Nyamaseno. Aliua babu yake pia. Sasa dadi aliua watu 4. Kitu ambayo alifanya hata mimi nashangaa na hiyo maneno yake. Sijui hiyo stani alitokea wapi. Kwa maana alikuwa mtoto mpole sana. Hana maneno. Hicho. Mimi ni fundi wa kushona. Sasa jana nilipata habari kitu kama 1:30 nikapigiwa simu hapa nyumbani kwamba kumekuwa na vita na hata watu wameuana. Huyu bibi yake ni kama amekaa nayo muda, naweza kuwa kitu kama muda wa mwaka 8 hivi. Huyo mtoto ambaye alimuua ni kitu kama mwaka 5 hapo. Ndio first born yake. Kwa kweli nimedhibitisha kwamba ameua watu 4. Bibi yake, mtoto, huyo ndugu yangu na shemeji yangu. Sijajua hako. Nao atongoria a kiama kia UDA matongoretio ni mutongoria wa aria aige bunge ya Senate mundu ikinita Haron Cheruyot hamwe na gavana wa na toi kuria mwena wa rugongo rwa Rift Valley. Ni thutha wa ciiko cia njukira na njuragano kuma kuri itoi gukorwo ikiongereka na gikiro kinene. Atongoria aya makiuga ati riu thirikari kugira ministry ya ugitiri wa thiini ria tongorio ni Kithure Kindiki ni fati gukorwo igitabania mishemanio igikuruhania atongoria a icigo ici na niguo marite umuthi wa ira mari gicigo-ini kia bunge kia Kapenguria. Perhaps it is becoming clear that the approach ambaye serikali imechukua kwa hii mambo ya Kerio Valley, much as it is yielding results, haitoi results ile ambaye inatakikana kwa muda ile inatakikana. Sasa umesema ni sasa CS Kindiki aite viongozi wote sasa hawa wa kaunti hizi ambazo zinahusika, kaunti ya West Pokot, Turkana, Samburu, Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, kae chini ili viongozi pia waambiane ukweli. We must create a multi-sectoral team that will be able to deal with insecurity in the valley. That must involve county government, it must involve national government, it must involve the church, it must also involve the general leadership of the community. It has to be an all-sector approach ili tuweze kumaliza hii shida ya Kerio.
Nao atumia aria makiohete daru ni maikirio retana kuma kore ministry ya ugima wa mwiri hari gukorwo magithiaga kliniki mahi makiria ni kurigana na murigitani wa atumia Eric Musau uria waririe muthi wa muthi ari na muthi wa gukungwira atumia aria mothe makiohete da uria ugite ikinya riri ni rikumohotithia kumenya ugima wa mwiri wa atumia aya oro hamwe na ciana ciao. Kindu kiria kia bata yo kira to encourage our mothers koro kiria wega wamenya wina wenda ovoto kukoro kiria wega kogwo kathibitari we have a nutritionist ura gugutethia kukwira irio iria uvatie kuria wega twina ntukuva mathomo ma danger signs while pregnant yani kindu kiria ungiona ukavota kumenya it's not right for your baby kana we one of the danger tugwekire ultrasound tona nindo ikirathi mbere na ivu na tuvote kumenya what is the cause of the bleeding. Ni twahudithio maundu menge muno hata wa gukaga seminar na kukaga clinics ni kwa avoid maundu ma ciana kuciarwo mai premature na ku detect rwaru ya ciana me daya nyina na again courage no nyende atumia ara mekuja magigwa kwina seminars ta ici tukire guku Imara ni wega muno mukathikiriria muke tuthikirite gunjukire na thikiriria na ni ndahota kuthoma na kumenya maundu ngurani no mende ku encourage imwana nyingi na kunja te mutumia waku agya na kine gwakegwa ai munyitirire danger signs ni nyingi muno and there's a lot to talk about hogo ni amwe encourage moke thibitare mutikathi njira icio cia kwigwa kuma andu aria ciaru andu anja nikava moke thibitare tumwe encourage na tumwire the right things niketha wena mwana waku mukore mwe healthy. Na riu tugithie na mbere ni ati aikari a Kianjero aria makoragwo magi ikara icigo iria citamukagira mbura ya kuigana guku ni mwena wa mbere riu marenda gitumi gia gukorwo magikungwira thutha wa thirikari nene hamwe na unyitani wa thirikari ya county ino gukorwo makinyitanira na ruhonge rwa gibũrũri rwa urimi wa magetha mao gukorwo makinyiha mahinda kwa mahinda ni thutha wa gukorwo makiaga mai kwa mahinda maraihu kuria mbunge wa guku mbere mundu ikaire ta Joyfrey Ruko ni agathiririe thirikari nene ni undu wa kumaririkana na kumarehera tabarira ino hakuhi na kwao. Ndũgamano iria ikoretwo gatagati ka gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi na ambunge kuma kaunti iyo oro hamwe na seneta no irathie na mbere na gwakiriria thutha wa njukaniriro iria yambiriirie ĩgiĩ thoko 22 iria ciahingũrirwo ni ambunge mari hamwe ona gukorwo ciarugũrĩtio ni gavana wa Matangi. Matongoretio ni mutongoria wa aria aingĩ mbunge-inĩ Kimani wa Icũng'wa na seneta Karungo wa Thang'wa. Ambunge aya ni makuruhanĩtie gavana wa Matangi na ungumania na kuingĩrĩra wĩra wa thirikari nene na Hakula pesa ya Kiambu, anakula yeye mwenyewe na watu wengine wameandika hapa wanaita liaison officers. Hao liaison officers kila siku wanalipa shilingi 1,500. Akasema atakuwa na People's Bank. Hawa wananchi wa hapa kwetu Tembere hakuna dhururu wanapata kutoka kwa People's Bank. Na
tũgĩcũnga mũhera tũgũkorwo tũgĩcokera harĩ tabarĩra ĩyo kũrĩa aikari a Kĩanjũrĩ arĩa maikaraga mwena wa mbere rĩu nĩ macokerie ngatho thirikari ya kaunti nĩ ũndũ wa kũmaririkana na kũmakĩria makĩria ma ndemu 100 harĩ matũra maya mao. Digimera, please, consult the office bearers to get to know exactly what is good to be part of it. Kuro gĩtweka mweke ga gũikĩria ndũgathi haraya tũracokereria. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja wako ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie atwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. That a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia kuma riria ndeto cia ugikuyu ciokie bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today because of it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie. Nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tũgereka gabiro utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kuendete ya kũrunga igĩrĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Kia gutiri ngware ebiso nikio na ithuĩ rĩa nauma ngoi-inĩ tukiumagara tukeribariba nĩguo tukahang'e. Nikio tukaga o hau haku wĩra-inĩ tukagĩa gĩikaro tukamenya uhangaga atia na wanjĩrĩirie atia. Thondekaga indo cia thukuru kuma baby class. Ngĩandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o kiumia wa kerĩ ciĩhanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri o gũkũ kwa Mũthingi TV na ni Mwangi wa Mũrugi.
Nĩ twagicokereria na rĩu tũthiĩ na mbere kũrĩa nĩ kũrarĩ na gĩkeno cukuru-inĩ wa Imwana wa Ngumo gũkũ nĩ kaunti ya Laikipia thutha wa arutwo arĩa mathomagĩra cukuru ũyũ gũkorwo magĩcerera cukuru ũyũ wa Imwana na gũkorwo makĩmahe mataro kũrĩa gĩkundi gĩkĩ kĩa arutwo arĩa maugĩte arutwo aya rĩu nĩ magĩte mwĩhoko kumana na kwaga mataro ũndũ ũmwe na gũkorwo matarĩ na andũ makũmagaragĩria kaingĩ na kaingĩ marĩte o marĩ cukuru-inĩ ũcio kũrĩa maugĩte gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte arutwo kũgĩa maumĩrĩra moru nĩ kwagaga kwarĩrio nĩ ataaramu a gĩthomo mahinda kwa mahinda. Twa Simon Kanjoto Kimani, media mwakilishi wa eneo hili kwa Assembly ya Laikipia. Kwa bidii. Hii shule ilikuwa inajulikana zaidi kwa mambo ya nidhamu. Wengine hawakuwa wanatamani kuja hapa kwa maana walikuwa na hofia, kwa maana hali ya nidhamu ilikuwa kali zaidi. Na ndio ilitufanya vile tulivyo sasa hivi. Imetuunga na ndio tukashikana tukasema vile tuliweza kusaidiwa kwa hii shule. Sasa hivi tutasaidia na wale walikuwa kwa nyuma yetu na tuweze kuwaelekeza na waone maana ya kuwa watu wanatilia maanani masomo na wenye nidhamu ya hali ya juu. Naitwa David Boro, Principal Gumo Boys. Ningetaka kushukuru all the old boys for visiting us, sababu wamekuja, na ningetaka wajue, wanafunzi wajue, ukiwa mwanafunzi mzuri kwa shule, hiyo uzuri itakufuata mpaka milele, mpaka huko mbele. The possibility that whoever works hard kirute wira uyu mwega ndingimera, please consult the office bearers to get to know exactly what is good to be part of it. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ aini gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makoretwo magĩthigatwo gũkorwo na ũigĩrĩrĩki na makĩria kũhũthĩra nyĩmbo ciao kũrĩ mũingĩ. Nĩ rĩtana rĩrĩa rĩkĩrĩkĩtie gũikio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa aini bũrũri-inĩ MCSK Dr. Ezekiel Mutua kũrĩa akomithitie amwe a aini arĩa makoretwo makĩruta nyĩmbo iria itarakĩrĩ na umithio kũrĩ mbeũ njĩthĩ. No na kũrĩ ũguo Dr. Ezekiel Mutua nĩ okĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza nĩ gũkorwo ĩkĩrenga magoti aini aya na njĩra ya e-Citizen. Unprofitable. Wale wanataka kupitisha pesa ya malipo kwa e-Citizen, it's okay. The government can do what the government wants to do. I do not understand how you would pay Eliud Kipchoge through e-Citizen. Because music is a talent like football. Music is talent like any other talent. So I don't understand. That's the only question I'm asking. If I am paying royalties to musicians, and it is a private right, what I don't understand is how that will work through e-Citizen. Nikionyesha tu sina shida, tutakubali ilipo through e-Citizen. For now, my understanding is that music is a private right. The way Kipchoge runs, the way Michael Ruba is in Arab world doing football, analipo mshahara yake. Sasa hii kila kitu imekuwa kumekuwa na mitindo ya kutunga nyimbo na vitu mingi inasambazwa kwenye mitandao ambayo haifai. Mtu mmoja ameimba wimbo ameuita Yesu ni nyandue. Nisameheni kwa kuisema. Nimekuwa nikiavoid sana. Na nikamwona ametoa nguo amevalia diapers. Na nikaangalia nikasema hii sio shida ya kuban. Hii inahitaji tuwe na national conversation about restoring our moral values. Ninaona vile mambo inaendelea. If we do not tame the cloud chasing on social media, kwa maana tumeonyesha watoto wetu lazima wimbe uwe na uchafu, lazima iwe content iwe sexualized, iwe na matusi na lugha mbaya,
we are destroying the foundation of our nation. Our nation is all iria cikaraga kaunti ya Bungoma na kuria mwena wa Trans Nzoia ni moretie thirikari ya gĩbũrũri gũkorwo kĩmarũmbũiya kumana na kĩrĩa maugĩte ni matiganĩirio thengia wao gũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere wa kũhũrania wĩyathi wa bũrũri. Maugĩte angĩ ao makwĩte ona matarĩ marona kĩhoto kĩa mĩnyamaro na matũngire ma kũhũranĩra wĩyathi wa bũrũri, makĩhoya thirikari ya William Ruto gwĩkĩrĩra ũthii wa na mbere mĩena ĩno arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũmaririkana. Tumefurahi kuja hapa leo mara ya kwanza kujua kwamba nabii wetu Elijah Wanameme alishikwa hapa akapelekwa detention. Kushuhudia yaliyokuwa hapa, lakini ombi langu ni kwamba viongozi wetu ambao wako Bungoma wachukue sehemu hii kama historical site na iwe improved na wajenge, ifanyike kama watu wanakuja kutoka mbali kuona hii dini ya Musambwa ilianzia wapi. So sisi kama watu wa amani tungependa kuomba serikali yetu ya Kenya itunze wanaharakati wote wa amani na watii wazee wa councils, kwa sababu hao wazee wanakuja pamoja kusemesana. Huko Kandui tulitaka kuandika china ya Masinde Muliro kwa kumbukumbu yetu, lakini tukakuta plot hiyo zote zimeuzwa. Ndeke na ardhi ya hospital. Council of Pukusu Elders ndio walifanya hiyo kazi kurudisha udongo ya wananchi. Na kwa saa hii Council of Pukusu Elders imekuwa mahali pa kujipangusia tu. Hawajui Council of Elders wamefanya nini. Council of Pukusu Elders wamefanya kazi, tukajaribu tukapata ardhi 10 acres ya Kalija. marafugire mikwajo ina na kirafu kia Denmark marafuga ithano na kwigwatira tigiti wa kuingira kireka-ini ria 16 na Tusker FC nao marahota kirafu kia Bumbani Stars na bao 2-1. Kirafu kia FC Leopards marahotani na bao 3-0 kuri kirafu ya Park University. Kifupi ile kitu imewasaidia katika hii game ni physical fitness na ni runners, lakini sio ball players. So wanajaribu, lakini hicho ni kitu ambacho nimeona, na pia asiwezi sema si mpira, lakini ni labda ni kimbinu, but impression it was a normal game, sindio? So labda watoto wangu kuna kile wamejifunza pia, na kile kitu imewasaidia Tusker ni exposure na experience. Hakuna kwa underrate yote, vile kucheza vizuri pia. Na vile pia nimebadilisha timu. Ndio wengine wapate nafasi ya kucheza. So sikuweka timu yote full, but nimeona nani anaweza fanya nini wakati gani.
lakini muhimu qualification. Na kio kirafu kiria kiramataga kagia ligi nene ya guku bururi-ini KCB marahotire kirafu kia Michael Olunga Foundation na bao imwe kwa noti mbĩtĩka-inĩ cia ikereka rĩa 32 yafungirwo nĩ mũthaki ũgwĩtwo James Mazembe. Tunasikia poa kwa sababu tumekuwa tukisafa all along, tumekuwa na defeat draw, at least tumeanza na win. Mimi na teammates wangu we are so happy. Personally mimi niko so happy. Coach akishafanya party yao ndio anatufunza scoring, so inafika point yenye individual anafahamue, so inafaa pale kufika pale watu wako mbele ni composure anafaa kuwa nayo, ndio utapata hizo chances za kuscore. Hii si ligi ni tona. Wacha tupure tupate bao. Hii cup ni yetu. Hii imeenda. Na wachezaji wangu hii imeenda. We are very thankful and grateful for the win. It's been long since we last won a match. We were not playing well. It was that we were losing a lot of chances. And you know, football is a game of chances. When you lose a game, you don't utilize your chances. If your team scores, then you end up losing the game. That's the difference between us and most of the teams. So today's win is very good for us. And we thank God, and we also thank the players for the win that they've given us today. Now we are playing against an academy. Normally the academy, they like playing stylish football, good football. So you also have to change the style because different games, different approaches. So today we had to approach the game that way. So long as we had the win. The win is what is most important. Thank you for the management for being patient with us. Then for the players also, now it's a wake-up call. So we've had a bad run. Now I think and I also pray that this is the moment that we're going to have a good run. Na mwirari itu hau niho ngugikorwo ngikira gaturumo Gikunjuro gitu kia mohoro muthenya wa mothe. Ngatho cia mwanya muno makiria ni we gwitikira uturana ithu kuma riria twambiriirie Gikunjuro gitu nginyagia riu. Ngatho cia mwanya makiria kuri aria othe twagikorwo tukinyitana nao kuria nenda-ini citu cia ukinyaniria kuria aria magikorwo magituma ndumiriri ciao kuria mwena wa Facebook. Ngatho cia mwanya kuri aria tukiri nao guku studio aria magitigira ati mohoro maya maitu ni magikorwo magigukinyira na njira iria ibacirirekete. Mambirwo ni producer wakwa mundu ugutwo Mwangi wa Murugi na Diki aitu othe a mohoro hamwe na director wakwa mundu ugutwo Salim mwena wa graphics tumana aizo tuharĩrĩirio nĩ andĩki aitũ a mohoro. Niĩ njĩtĩkaga Wairimu wa Kĩmani ngakwendithĩria mĩaraho mĩega.